Hare Krishna. We are learning Rama Raksha Stotram. We have completed 19 verses. We also learned the 20th verse in the prose mode. We have to learn it in the tune, 20th verse. I will just chant the 20th verse in the tune once. Just listen. Later on, we will learn in the way we usually learn entire shloka, since it is in a different tune. Attasajjadanusha vishusprisha vakshaya shuganisha sanga sanginau rakshanaya mama rama lakshmana vagratapati sadaiva gacchata. This will be the full shloka. Okay, thoda sa mushkil hai, so we will repeat. We'll break and learn. Attasajjadanusha vishusprisha Bhagavad Gita Trishtup Chandas Otyun में जाएगा. Attasajjadanusha vishusprisha Vakshaya Suganishanga Sanginau Vakshaya Suganishanga Sanginau Rakshanaya mama Rama Lakshmana Vagratapati 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 Sadaiva Gacchatam Sadaiva Gacchatam Sadaiva Gacchatam. Sadaiva Gacchatam. Now entire first line. Attasajjadanusha vishusprisha vakshaya shuganishanga sanginau Attasajjadanusha vishusprisha vakshaya shuganishanga sanginau. विष्णु सहस्रनाम में क्षीरोदत प्रसे परदेशे वो ट्यून कैसा जाता है उस प्रकार है. आत्तसज्जदनुष विशुस्पृशा वक्षया शुगनिशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतपथि सदैव गच्छता. रक्षणाय मम राम लक्ष्मणाय वग्रतपथि सदैव गच्छता. रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतपथि सदैव गच्छता. पूरा श्लोक ध्यान से सुनकर अच्छी तरह से दोहरा. आत्तसज्जदनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगनिशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतपथि सदैव गच्छता. One more time. Attasajjadanusha vishusprisha vakshaya shuganishanga sanginau रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतपथि
सदैव गच्छता रक्षणाय मम राम रक्षपति सदैव गच्छता Verse number 21. Now this is in the normal time. Sannadhaha Kavati Khadgi Chapa Banadharo Yuva Gachan Manorathan Nascha Rama Patu Lakshmanaha. Part of this shloka is from Panchayuda Stotra. First line is repetition from there. Sannadha Kavachi Khadgi Chapabanadharo Yuva Gachan Manorathan Nascha Manorathan Nascha. इंग्लिश में मनोरथान लिखा है तो मनोरथान करके फुल स्टॉप करने के जैसा करना है. गच्छन मनोरथान नश्च राम पातु सलक्ष्मणः. सन्नद्ध कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन मनोरथान्नश्च राम पातु सलक्ष्मणः. सन्नद्ध कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन मनोरथान्नश्च राम पातु सलक्ष्मणः. सन्नद्ध कवची खड्गी चापबाणधरो Rama, who is with Lakshmana and who is always well prepared with armor, sword, bow and arrows, is committed to fulfill our desires and to protect us. Sannadha Kavachi Khadgi Sannadha Kavachi Khadgi Chapa Banadharo Yuva Chapa Banadharo Yuva Gachan Manorathanascha Gachan Manorathanascha Rama Patu Salakshmanaha Rama Patu Salakshmanaha Sannadha Kavachi Khadgi Chapa Banadharo Yuva
सन्नद्ध कवची खड्गे चाप बाणधरो युवा सन्नद्ध कवची खड्गे चाप बाणधरो युवा गच्छन् मनोरथान्नश्च राम पातु स लक्ष्मणः 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 पूरा श्लोक सन्नद्ध कवची खड्गे चाप बाणधरो युवा गच्छन् मनोरथान्नश्च राम पातु स लक्ष्मणः सन्नद्ध कवची खड्गे चाप बाणधरो युवा गच्छन् मनोरथान्नश्च राम पातु स लक्ष्मणः सन्नद्ध कवची खड्गे चाप बाणधरो युवा गच्छन् मनोरथान्नश्च राम पातु स लक्ष्मणः सन्नद्ध कवची खड्गे चाप बाणधरो युवा गच्छन् मनोरथान्नश्च राम पातु स लक्ष्मणः Verse number 22 रामो रामो दाशरथी दाशरथी सुरो लक्ष्मणानुचरो दो वर्ड ज्वाइन हो रहा है लक्ष्मण अनुचरो ऐसा है लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थ प्रोनाउंसिएशन देखो कुत्स्थ दो हाफ वर्ड है त हाफ है स हाफ है और उसके बाद थ आता है काकुत्स्थ काकुत्थ नहीं काकुत्स्थ अर्धा त है अर्धा स है उसके बाद थ है काकुत्स्थ पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थ पुरुष पूर्ण काकुत्स्थ पुरुष पूर्ण कौसल्येयो रघुत्तमः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि दशरथी नहीं है दाशरथी रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलि काकुत्स्थ पुरुष पूर्ण कौसल्येयो रघुत्तमः काकुत्स्थ पुरुष पूर्ण कौसल्येयो रघुत्तमः
कौसल्येयो रघुत्तमः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थ पुरुष पूर्ण कौसल्येयो रघुत्तमः। रामो दशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थपुरुषपूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः। Some people again pronounced as Dasharathi, note it as Dasharathi. Okay. So the translation goes this way. Rama is the son of Dasharatha, very brave, followed by Lakshmana, descendant of Kakustha dynasty, a complete man, son of Kaushalya, and the best among the Raghu dynasty. Let us learn in the tune, normal tune. Ramo Dasharathi Shuro. Ramo Dasharathi Shuro. Lakshmananucharo Bali. Lakshmananucharo Bali. Kakustha Purusha Purna. Kakustha Purusha Purna. Kaushalyeyo Raghuttamaha. कौशल्येयो रघुत्तमः Kaushalyeyo Raghuttamaha. कौशल्येयो रघुत्तमः Ramo Dasharathi Shuro Lakshmananucharo Bali. रामो दशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली Ramo Dasharathi Shuro Lakshmananucharo Bali. रामो दशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली People are pronouncing as Dasharathi, though it is correct. In the correct way of pronouncing is Dasharathi. Kakustha Purusha Purna Kausalyeyo Raghuttamaha. Kakustha Purusha Purna Kausalyeyo Raghuttamaha. Pura Shlok. Ramo Dasharathi Shuro Lakshmananucharo Bali. Kakustha Purusha Purna Kausalyeyo Raghuttamaha. Ramo Dasharathi Shuro Lakshmananucharo Bali. Kakustha Purusha Purna Kaushalyeyo Raghuttamaha. Verse number 23. Vedanta
वेद्यो वेद्यो यज्ञेश यज्ञेश पुराण पुराण पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तमः जानकी जानकी वल्लभ वल्लभ श्रीमान श्रीमान अप्रमेय अप्रमेय पराक्रमः पराक्रमः वेदांत वेद्यो यज्ञेश वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमः पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान जानकी वल्लभ श्रीमान अप्रमेय पराक्रमः अप्रमेय पराक्रमः वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमः वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान अप्रमेय पराक्रमः जानकी वल्लभ श्रीमान प्रमेय पराक्रमः वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान अप्रमेय पराक्रमः वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण जानकी वल्लभ श्रीमान अप्रमेय पराक्रमः। हिंदी में श्रीमान प्रमेय ऐसा लिखा है, वो अप्रमेय, वो याद रखो। ट्रांसलेशन: Lord Rama, who is well versed in Veda Vedantam, performing Yajnam and Puranas mythology, is dear to Sita and has enormous strength. Vedanta Vedyo Yajnesha वेदांत वेद्यो यज्ञेश Vedanta Vedyo Yajnesha वेदांत वेद्यो यज्ञेश Purana Purushottamah पुराण पुरुषोत्तमः Purana Purushottamah पुराण पुरुषोत्तमः Janaki Vallabha Shriman जानकी वल्लभ श्रीमान Janaki Vallabha Shriman जानकी वल्लभ श्रीमान Aprameya Paraparakramaha अप्रमेय पराक्रमः Aprameya Parakramaha अप्रमेय पराक्रमः। Vedanta Vedyo Yajnesha Purana Purushottamah Janaki Purana Purushottamah Vedanta Vedyo Yajnesha Purana Purushottamah वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमः Janaki Vallabha Shriman Aprameya Parakramah जानकी वल्लभ श्रीमान अप्रमेय पराक्रमः Janaki Vallabha Shriman Aprameya Parakramah जानकी वल्लभ श्रीमान अप्रमेय पराक्रमः Vedanta Vedyo Yajnesha Purana Purushottamah Janaki Vallabha Shriman Aprameya Parakramah
वेदान्तवेद्यो यज्ञेश पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभ वल्लभ श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेश पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभ श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः वर्स नंबर 24 इत्येतानि इत्येतानि इधर जपन लिखा है, जपेन करके प्रोनाउंस करना है, बाद में करेक्शन करूंगा मैं। जपेन नित्यम जपेन् नित्यं मद्भक्त मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकम् अश्वमेधानिकम् दो शब्द जोड़ हो रहा है, अश्वमेध अधिकम अश्वमेधाधिकम अश्वमेधाधिकम् पुण्यम पुण्यं संप्राप्नोति संप्राप्नोति न संशयः। न संशयः इत्येतानि जपेन् नित्यम् इत्येतानि जपेन् नित्यं मद्भक्त श्रद्धयान्वितः मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यम् अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः। संप्राप्नोति न संशयः इत्येतानि जपेन् नित्यं मद्भक्त श्रद्धयान्वितः इत्येतानि जपेन् मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः। अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः इत्येतानि जपेन् नित्यं मद्भक्त श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकं पुण्यं संप्राप्नोति न संशयः। इत्येतानि जपेन् नित्यं प्राप्नोति न संशयः। ट्रांसलेशन देखेंगे। New devotees who have joined, please ask your doubts by calling some number. Take somebody's number and call. Okay, continuously somebody is asking questions, somebody is answering, and the diversion is happening for everyone while the teaching is going on. Unless it is very related to the teaching itself. Okay, क्लास का भी ज्वाइन करना है, कौन सा लिंक है और क्या है, these things don't please ask during the class. New devotees. Hare Krishna. Translation. Lord's devotees who chant this sutram with faith will without doubt get more benefit than what they would get when they offer Ashwamedha Yajnam or sacrifice. Let us learn this in the tune. Ityetani japen nityam
इत्येतानि जपे नित्यम् इत्येतानि जपेन्नित्यम् इत्येतानि जपे नित्यम् मद्भक्तश्रद्धयान्वितः 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 अश्वमेधादिकं पुण्यम् अश्वमेधादिकं पुण्यम् अश्वमेधादिकं पुण्यम् अश्वमेधादिकं पुण्यम् सम्प्राप्नोति न संशयः सम्प्राप्नोति न संशयः सम्प्राप्नोति न संशयः सम्प्राप्नोति न संशयः इत्येतानि जपेन्नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः इत्येतानि जपे नित्यम् मद्भक्तश्रद्धयान्वितः इत्येतानि जपेन्नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः इत्येतानि जपे नित्यम् मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति संशयः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः इत्येतानि जपेन्नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः इत्येतानि जपे नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः इत्येतानि जपेन्नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः इत्येतानि जपे नित्यं मद्भक्तश्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः आज सीखा हुआ श्लोक 20 to 24 एक बार मेरे से पारायण होगा. ऑल ऑफ यू सिंपली लिसन. आत्तसज्जदनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगनिषङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतपथि सदैव गच्छताम्. सन्नद्धकवची खड्गे चापबाणधरो युवा गच्छन्मनोरथान्नश्च राम पातु स लक्ष्मणः. रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्ण कौसल्ययो रघुत्तमः. वेदांत वेद्यो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमः जानकी वल्लभ श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः. इत्येतानि जपेन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः. रिपीट आफ्टर मी. हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhuji, Ekadashi is tomorrow or day after tomorrow? Saturday. Okay. Hare Krishna. Wonderful chanting of Rama Raksha Stotram. Prabhuji, recording is still going.